Omuzana Paulo Muchirezi ahwerire district ya Ntungamo kwetaba mu semi finals ez'ekikopo kya Ankole bwanyuma yo kutera penalty bahwerire kusinga Mbarara district na goli 2-0 Ntungamo ekarabaho hamugate gwa goli 3-0 omuzano gw'enchiro ya kabiri basa kumeka shangu Ntungamo twazitwara higuro bahuye tukakoma finals batsinga kuko go mu rundi tune kuza finals tukatwara ekikopeshi twashemerwa umuzano gubayereka twegenda bikareginga yose bone zombi tukebi tenda kumarira ubwire bwabo unbitiyo tokoza mu Ntungamo hateshikiro mu za semi finals emirundi 2 kuratine kandi umwaka guhwire kasingwa buhwejo mu za kamaririzo Rubirizi na yerigireho yahiko mu semi finals umurundo gwayo gukubanza omumpakezi bwanyuma yo kushohoza babushenye na goli na hari 3 omuzano gw'enchuri 2 omuzano ogwabandize Rubirizi kasinga bushenye na goli 3-2 ahari Nyakashadu kandi nyuma abazyo bagwire kikazana bushenye gole mwe hari yemwe no kwerubirizo kurabaho amugate gwa goli na hari 3 ureka message yuko abagizi bitu nimbasima munonga bukiza kutagira kandi ngoroka amasaba kongera ubuhagisi bwabo tubasubiza kware kikopo cya edition emizane ndijo mbuhweje neja kuritana na shema harwa makaga rero kazo etaya isaba ibanda ahasandeji ahabwa TV West and Elias Retugusa na Abraham Muganzi.